Kikubor kibabnya. Kamyntri ke Tnad Kampla Tyngka kari ke nirmalasi theraman kala Wanrah ke Mang Tyngka naga Bynta Snem arhajar art pulai art Pisa wa parlimen meta kesngi. Kala ong bakayo ke kot jong kari ke don hakalenti ke bedesha kala wei bapernai hapadeng ke jeng ke babon. Kasi theraman kala ong ba ke jengki ke yo ke kot haus new Snem kalong hinyo na ke shispa. Kala kentho bakani ke dei ke Mang Tyngka ke beningkong ke amrit kal. Kamyntri kala ong ka jing yo ijngai ka amrit kal ka kenthup ya ka yo ka kot ka baseng nong rim ha ka teknologi ba jing tip ringkat ba kan kam Pisa Tyngka pat ba ka baklan. Ka Mang Tyngka ka kermen bantay halor ka nong rim ko balabu ha ka ni ka Mang Tyngka berim bat lapin ka blueprint na ka Bynta ka India at 100. Kamyntri kalapan benaru ba ka jing Mang na ka Bynta ka capital investment outlay on kintiw lai pulai na ka shispa asya ka shipho laklur Tyngka ka banlong lai pon lai na ka GDP. Through the Amrit Kal, inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector.